Ngiyabingelela abangcwele bonyazi lwezulu, nina izitshe ezinhle zokuliphatha lelizwi zisinde zonke izizwe. Bafowethu, ngidlulisa isimemo ngokuthunywa ubuholi bethu buka-national ngezwi lika baba umshumayeli umkhwanazi usihlalo okuye obemthintile ngalolu daba. Kumenywa yonke intsha umhlaba wonke ukuba iphelele enkonzweni yentsha yenabatshu ezobise sigodlweni kwakhangela amankengane ngosuku la ngomhla ka-23 ku-April. Konzo oba ngeyasekuseni neyasemini esoyibambela khona esigodlweni kwakhangela amankengane. Konzo ngeyenabatshu. Lokho nje ngithi ngicela ukudlulisa abafowethu ey'nhlelweni zethu sonke, sazi ukuthi sekunalolu hlelo oseluphumile manje namhlanje bebeyezulwini. uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu wayesekhipha isibusiso sentsha yonke ukuba iye kwakhangela amankengane ngomhla ka-23. Ngiyabonga abangcwele, sobonana khona kwabavunyelwa umoya. Amen.